mata cekele dina Fiona Ratin Nisa Bula Noro ama lencelenan bagian tak roniro ngambek tamoile roa bagian tak roniro nape pole ni kok bagian lapindo sabagian beda sing ngambek tamoy roa bedele nikok dudar bolong bendula sahwar nape boleh nikok bede tak kira nyorot stop jeng lanceng tapun jeriana go nggak bila son jarar ya lanjut ke ala sabulan tak kira perek ya area vokal nyaman geluk kan nggak ongkuro Monjumahra adik kok pusar alam jengger sakti nape pole adik kok gandreng anom selamat datang dong langkong cuken Yumahra kene kok dateng mabelia tengkang panas dingin ruak pawak etle selendu sakere sepor tempor tak noro ruak pusri sepak kopak nimor le bila pusri pak kopak nimor neko bedeng geger sakti wak moriksa se angkar aja Karajana tanggal belu belas pada tengah indah family semalam merukun family dan diajak tertempo suwanti kok pada apolong le imam tak kati nape boleh pusar alam aniko le ruak moriksa karjana tanggal belu belas nang ke indah family semalam ruak rukun family sakalang kong palong guna bunga nama tade pada sakalang kong palong guna ajirus di dupungan nama tade pada waktu marah satu kodungan ini kadang tek sakalang kong afit pangistona tak nirawinare mata moim tak kira nyorot pun alongku agulur janur kuning putra jurla tak katingkelen raja singa mare tak mare pancasona pon alongku nape boleh roa le bak buru detek lokal tenunan satu jona pada alongku sakalang kong palongkuna atas nama niko putra sonita panas dingin jengger sakit nape boleh tak mare kerong busar alam sakalang kong palongkuna bunga nama tade ode arwah Pak Haji Rusdi arwah Mas Rito pada Apollo busur alam jengger sakti arwah pada Apollo bila Ridwan cukan pada
pada beda ruwa Ridwana le maa karajana 2000 petolekor apel Herman cukan pada Apollo jengger sakti pada beda busur alam wa apel Herman aneka akarja cuket panas dingin bedekak rahim arwah pada Apollo Eka niat tanggal belu belas akar aja yo kalau belum belas mada tengah indah family saya malam rukun family arwah tantona pada beda Nego Dirman Gempar Jaya akar tahun dateng Mesari ajalana maon laonan arwah Mas Rito tantona arwah Badari tuan eka polonga pokok pada senang bila cirusti pada beda jengger sakti karjana tepak are kemis manis le Ridwan aneko tepak kala kona bidadari pote bidadari kone arwah Ridwan pesena esolon sanunto pada beda imam nego panas dingin busur alam jengger sakti tak mare kerong nego ampun tentengan tak marah kerong pada Apolong sadari ampunten arwah Jumas Rama bali tengka nego imam bolong berbulan arwah Kak Rahem tantona pada beda cirusti bakun teka pokok pada ni selesai gandeng bila imam pada polong nego pada setia hati di Nego matoju moju pon pada ngirim tai tangkale sakti wak yuki murikso berperjunai setia kerja bersatuan na ekoca cengger sakti cirusti iya apel Irman wak pada sukri bila Ridwan Mas Rito Rahim ayana kutsi setia hati le Gempar Jaya pon alung Ridwan Mas Rito Nego Ridwan laban Mas Rito pura prangkon mereng arwah mojuju masra suwandi tak mereka rong imam aniko pon pada ngumpaki ruwak rakem ayana kutsile Herman apel tekan anggun Pak Haji Rusti kanento pada Apolong Imam Suwandi arwah pawait panas dingin ora ipon pada bodo ngatore selamat datang Laskar Gajah Jaya lae pon pesen Ridwan pon etari masuk krim Mas Rito tiga bodoh di mandi mata terus apolonga
arwah podo seakarjo Kak Usari Ruak bawain Buhari Eko Yusuf tak ketinggalan arwah suwandi tak marekerong arwah apel Herman Tantone pada Apollo arwah moju juga pada Rodi Pak Haji Rusti kolong bana bula tanggal 12 le karjanane kok morikso Lapindo selamat datang Lapindo selamat datang bila morikso sia kerja Pak Haji Rusti mabeli tengkah Wak tahir laban seini le Kak mugi pun pada bedem Anapi lapindu pun along kuaseri arwah apel Herman pada Apollo wah Mas Rito Rokok pesena esolor Ridwan Nego mat awi se eko jak peminum Bene pemabu yanto Tepo Indah abusan family. alam Imam pokok pada senang panas dingin arwah rahim pada Apollo pada ngirem apel Herman Mas Rito arwah pada bedeng Sontok dek Rabu pun Laskar Kajajaya Lapindo Jugen selamat datang tak ketinggalan asareng calon karya setanggal 20 bulan Samanggen seini Arabia lesung cumelung uul made toron dumade uyul asus jugen ajeng ayu le dikatoron intara mak lenjelenan tak tak nong tak tak ning tak tak nong ning nang jegur tak tak nong tak tak ning tak tak nong tak ning tak nong Dumat detorona Made dikatorot Nenek mon parang Janor kuning wakse akar je Ile Ruwa andi Tantona mare akar je Samsuro putra jurla calon pangantan kong langkong iya tanggal Sangat lekor calon karya bulan Semanggen atas nama Raja Singa Haji Suhdi ngambek tamoy ya nyala ya Junaidi nalai panas segenteng tika mateke se Andi Indah Family Noro oleh Saumo Karesna eka kila sekuti kadetu ngeton dalam mimpi akaton bula seneng rasana dalam ate Apek so
janur kuning putra jurlah lokal muda lokal tenonan Matawi ayo jaga yuk saben malam ingat robona panas dingin pikiran ngalamun akaton apolong akebay ate kerong yanto Wak Hafid si mare agar je Irfan saibu arepan sanuntupun elang bula pun tak tekan odi kala Wah, iya, si agar je atakkan sangat itu. sisa jeng Pada Abu Hasan. lanceng seganteng sabenare laju bon Matawi go tak baju aing aku wawi seguti kadete ngaton Pada nabe naramo. impe akaton pula seneng rasane ala lakon Bandung Pamungkas dalam ate Usuk Wak Birman sejalon karja saben malam ingat de robana pikiran ngalamun akaton apolong akebay ate kerang Stop. Langsung ngecung tika nih kok emik wi ngecung wi ayak tang lu lo mempai bon kan ngecung hari apa nih salah sapon gun mon salah sapon tak ngecung Matawi ya ongku ya Cek satu anape mon salah sapon wi tak bisa angker angker omor lagi angker Mun ane kok le akal bu kandungan berapa bulan jarawi ane kau beda kerja rup sonita mak se kerja gila norok hanan nih nekok badale kau janur kuning nape poletretan lah mo nape pole raja singa le lokal muda tak ketinggalan Cimu saman mak sumber urip pak kalebun langsung nekok sahur om kejuget kok nape boleh kene kok beda Saipul Jamil mantar ngalak agak Matawi kok dari Mekasan ani kok apolong ban malagusu sumpah Mesarile akar aja setia hati beuri tanggal 16 bulan sangat ani kok polong ban bola anak polong ban bola kene kok Salman kepala pertokangan kok kok soncek nyamannya ya Lokal muda. mak terlalu pulang moncengan pulang terlalu moncengan sumpah mak pada
Kenapa gendengan kertas ada Irfan? Pada nasi lauk loro. Bila Kak Supar dari Pamekasan, Yo. lokal muda. Yo. Latep. Gempar jaya tak katingkolon. Ika repeng. Setia hati laban sumber urip. Tantona pada Apolong putra Jurlang. Pak bener si Atulito siapa pacaran? Benin lab Satya syutingnya apa bener si Atulito siapa pacaran? Aniko Kak Supat bebek markawi laban Kak Sumar arwah mojud tak kira nyurut di Abu Sama. Mon Mathawi Irfan tak ende apa pacaran? King Abi nila pampak go pampak le. Punya genduk. Bila Kak miskin juga tretan juki waksa war pada ngirim Neko anak dirman pika akaraja wati. Karajana tahun dateng asku terpada teka hajat rahmu janur kuning amer barokah. Kak su ada eko cak selanceng jusuk aniko pon padamu dekakmu yi asku. Niko Kak Suparle sederi Mekasan go. Niko Kak miskin cukan Kak puriwan kare aja jika bula panisar ongkuan amir kabula panisar ongkuan Su andale laben anapi Wakak meski pada ngerem saya dari Mekasan pada kompak margusu Padale. Bula lopai tiga jak bermantona. Aca-aca amu. Aca-aca sakit. Nekok pada tretan nor salam Pak Supar. Sedari Pamekasan meski bulan. Tak beri aing kedamaian. Pon harus sopan tapi. Oh. Bila le deka askile sedari lapindu sedari tamidung le. Ali ya katang betang lauk, aku baik kapal tang betang lauk. Meski bila mereka marelek kinor salam salam. Neko marajuna laban juki Mongki mare akaroje Wak seiti pada ngerem abu sape Marakawi mancalo karje Hafid Tak kira nyot le nekok mergusu anjau tanya le pada ngerem ayi ala lancon Nape boleh Rok pada amer baro Karapo pancong pamungkas Karjana janur kuning Tangkel sangat ekor Pada bensi iya oh. bila padale mare tak mare lokal modale raja singa kinur salam Neko darus Hafid mare akar aja sedari Pamekasan yanto pesina solo Indah family. pada ambu kan minta pile malah banyak aku makin tua Cah
alemut le made turun unlaun alemut le noro lejelenan agut bula dumade noro roa gede laksono entarana yuk laksono ben aida eke boleh loncolonan dan lelet kong aja lelek dan lelet kong isaria lampana burung pola bodong gentian tiana nyari lambana burung segenteng cak lemut le roak bedelaksono cak lemut aida koni tak langkong le buat nasan misan bereng sepona dina reng sepose dari DPR reng sepose dari Kalebun Lakso kabareng gia kamare tak mare laju lah jara jeria polana bila cinor salam sejelas Bapak Kalebun Lakso bila Bapak Kalebun Lakso mare tak mare bila mare tak mare pelindung pendukung penyejuk hati DPR Rodi jara roh deh nyambi keten le enjak tanya tak minta ami tak nyambi cak na Irfan jera DPR Rodi do ya kak iya ambo tak nyambi keten gua cak na Irfan do saya tak tahu kanyunya ida bu nak gun Siapa mau jatah tahu? mau sih habit Asih rekod lelere gun jana. sambi salang sambi bodoh coco nih kalah Mau lapar yang tak sempat ngake. ya tanduk segeremuan ya dia Kok bila koros deki pas berangin di tambu? Yanto oi setir galitir mak kerus ya bo je landik nama dia tak mare je dia bu nah napu benar ya Apa nasi bergeleber itu? duh reng mulje Bapak Carek Rodi Apa mau nyapa? Pak DPR kok Ya, menyapa carek. Ambu aja beri korbian deki. bah iya mak tak teti Carek anaknya turun gantian lopot ya Pak DPR Irfan Rodi no desak lu buat nak mulai gila ngantos mare tak mare bila dateng tak enter kakatuana ku beremau samangkin esak sebon tak kira nyorot sebungso juken pancasona muda gandring anu tina patenang seebe jerena karya Pak Kalebun rukun karya dungan samalem kau letak ando ngireng kasa mengkibon Pak Kalebun Lakso deti saksena Pak Kalebun Lakso cukup nyaksiana beri korbian 100.000 mun are kemis tepak kacoplak kebucu majarana rokon karya Laksono
warga berempat 3.500.000 Laksana atas nama Mare tak Mare Nyonya Aida Sakse ini kok ben Haji Nur Salam gandreng anom tak kira nyorot sebung soga Mare tak mare Pancasona tak kira nyorot ini kok pada apolong terjukan atas nama Pancasona tanggal 14 Akarjo Rukun karya Ibajarana Laksono tak kira nyorot pada Ali juga nomor Kusumojo Sakwar Ruak Salam juga Aan Kak Nur Muhammad tak ketinggolo Laksono Majarana Rukun karya DPRD Rekor Mas Duki Korbian mare Laksono Korbian ada ya. Oh kata siap siapa bisa tak langkung tuan rumah siap-siap ongke Rukun karya Ibu Jerenetas panggung go yuk kantang boleh Rukun karya Ibajarana Laksono Nyonya Ida Andar esoro ongke Kinur Salam Mas Duki Paloban Bula se anti cokor Sabianto maakar aja DPRD Made ongke andar tika made ongke benyonya oo Made tika ongke Nekok mau si pada DPRD abri korbian yanto Nikok tika iya de Laksono ka ade iya Nyonya Aida ka ada niko oo tika neng di deje adem kalau Mulyano mabali tingka asli da Saya ini niko angkar aja ikan niat pon pada tepo Udah melaban parasit di sorong ogam Buk DPR Sindi Esoro ongke Pak Kareput Lakso tak ketinggalan bila Laksono ban Aida lagi binina anggun bila ender ban oo lagi binina bila angling kusumo ban anggun lagi binina gelu iya yuk 3.500.000 bajari sabak kelu besebuna tarema besena de mak dia dompet berem mamak marah andengai nombi siap katuana beri je perak audit tong tapentong no Ariala kena 3 lekor ya lek 3 lekor 500 bek na beri ya Ariamon ebi tong adinna bolana pesera fitnah ada kembere taretan bendeng tua ya bek na mon ebi tong ngangkui sakse benno dekik ka bebaya bitong ya lah jadi beda saksena cukan bekna beda saksena berani berbuat berani bertanggung jawab 100 iya mon tak beri 100 bekna terkemaun kok lah se Aida se Laksono ya ketua beri ketua se Laksono baru
ku laksono. Lah sip. Cek sendit nabok namara. Lah ya dah jeri. Lah riak-riak engkok kia bereng. Bereng banyak. Kolek mari ya. Kok mari. Iya di. Kolek riak kolek ya kolek beda kolek. Seo. Seo. Kolek nalek buat naring senang ke indah buat nago tu majer kolek. Kolek ya kolek. Niko mare pon sederi tuan rumah. Kare siapa? Berik dia katuan. Kare siapa ya? Kare DPR Rodi beda di. Dia. Si DPR mari sih minta terekam. Bu DPR di mana? Di sini. Berumah. Ada tak beri engkau. Bona mon minta kerupian kangkok mon melek kalampi ka bengkoi palarang. Pokoknya apa muda ya lek iya. Bona bilang ngiremi de malan. Ada letuk lah. Letuk lah ya. Ayak talu kolek nabot de. Laksana mak laban idale Putra Jurdai lanceng meler. majarana rukun karya ida Tak kira nyorot gandring anom Pancasona sedari mare tak mare Pancasona Kinor salam tetisak cena Pak DPR Rodi Ane kok mak nyonya sidile mak ongka Ane kok tok Arajaya Ane kok Jamal Padang Irem Mbak nape boleh di kok nyonya Suwarni seeko cak nyonya na Jamal Mas Tuki sataretan laban kita Ane kok polong ban bula oh sita kamu Bila laksono majarana rukun karya Sakone mak jek kapalang tendera jek kapalang jaman Niko asku juga Jamal bila asni dolopay tak ipanangteng Bila laksono nyonya Aida tak ningale umar udah emai majarana rukun karya tretanan darasa makena rasa oseima ya iyoti lepola napona pada nyokong ane kok pada sapi ilek ane kok juga keluarga besar Pak DPR Rodi juga napono ngeken Sindi tak kati ngekelen roak le juragan toyol tak anda jaga mulai gelap kira kena toyol Tengok seini Mona pada ngirim Seini saja mona karja kini kok pada pak Panglaskar Kajajaya ong kejukan Karena jaman langsung indah pemilih yo Mona pada ngirim
asik-asik. Pausi putra batang-batang lao. Asku juga dari Kalimantan. Eko jamala beneromlang, eko jama mana lupi, wakak nunule, pak DPR Rodi. Ruak pada DPR Rodi, kale pun lakso tak katinggalan, juga laksono. Nape boleh kini kok saipun Laksono nyonya Aida Sema Jarana Rukun Karya Buk DPR Sindi Anwar Bapak DPR Rodi pada ngirim Nonton pada bolong Nyonya Najemal Aniko Tanto pada ngirim Kak Ayu le Retan Sudi Cahaya Purnama Napa boleh Kak Asid Wak Jamal Labeng Tretan Ramlan Nape boleh kini kok bedaan Beda akan beda salam Nur Muhammad Margusu pada alongku sapaan toron berai mak sakone buruan anak kanak dumada yeni Fatmala nape pole ajeng Parwati pioni bulan mada di kantor nape pole nih kok lapindo cahaya purnama nih kok beda markawi Mapadana putri Magadir nu eta pula niko seini lah seini bulan semangken alias bulan 10 tanggal 20 akar je emak datangnya bunga family sa komplit kong lagu juga hanapi seperti nang teng lah nang teng gelu tiga pi dekik bila tang betang lauk dah saat dur panang teng di jalan wah kenting puspo lomang pai pohon Puspa warna kasukan epo hanapi semari manang keindah pamit wak saine akarja karjana tanggal 20 tak kilut pi sudi mak labet hosen aku ngadi main mas yo mas madange jungle tika ban bule niko tangteng kemper labindo Serigala muda selamat datang Serigala muda kacana telok obes tak kabuak nih kok serigala muda Kamal kawin Wak si akar
Mas ini napa boleh tretan usit arwah supar belaskan kaca apunung laben kak suti takir mon kenengan jope jak ngondang serigala banyak kanjana go Masari seraja atele wak supar mare akarja hanapi laskar kaca pada apolong cahaya purnama lapindo mak tetiset Ali kanjeng doso mare nang indah pamili de emma mate kabareng kana Pak Panggia. Aduh. Laki aku. Ketel rasana nyuk dan gaula. Ini ada orang ngerap ngejem mereka ngarui. Bapak rumah. Iya kor laju pacara kerap bertongking ngai. Kang Mas ini. Cuma bakona. Kang Mas Bebek Markawi. Kalen panjenengan Kang Mas. Saya ngakui pencung manjar saya kat posang rasana dan kaula dak panjenengan sorang saya ganteng eka polonga panjenengan Ungguna jadi lagi ya sapara Kang Mas ini Markawi Soi eka polonga panjenengan Kang Mas di kaki ada erwi boleh Apel Sugianto Anak pamon alake katuana cahaya purnama suti jeng bila suti iya bos semisem tanggung aduh alake tahir nama aku besar yo tahir sebila no tantau segale ngangko Kang Mas Pak Panggi pendaga rembis budina arwah bede tantona lapindo cahaya purnama Laskar kaca tantona pon tadi setong Kang Mas ini reng segendong mesraka ajeng rekong le Arapa lagi na aju tak aju tak aju kaulah amita yang tadak Kang Mas ini esioma dungan tanangnya Kang Mas jak percaya seini dekik bila detik lagi nasi tongan na yogi aku entara kala kese nomor 2 Kang Mas tantona Kang Mas Markawi aku rindu kepada saya wakaan nanti saksina sudi semakabina maseri anapi ka asit teti saksena seneng bila nangale Mas toroti dan kaula sayang kamar kami Arab seneng Roma Kang Mas Markawi Siap. rokok mawar weh kan aja mau beri saya ketnyeng lah ada sak boleh Jangan cek beri lu itu cek beri lu cek beri lu tina beri dekik bila lalen tat ngecung beri lu Deki ngalih ya dewi mana beri Tina lebih ya bu namanya jadi rampok yang ngelung weh pada benseng oca Kang Mas Markawi cahaya purnama yuk jaga Mas Sari kahanan eden te akorpiana kaasit osen pada apolong lutfi napa boleh sudi arwah katuana Hanan
Atore selamat datang Rang-rang mulai serigala muda pun alongku Etare masa ganteng dengan pesena Epa pulunga Eki kasu menep Kang Mas Markawi para kawile maakar aja Roa tangir seini Ayo Lutfi Hosen Aniko Pak Bang Tahir Tado Eketenayanto Laskar Kaca Mare Akar Sari Roa Aset Cahaya Purnama Aja juluk sepor tempor go Wak Hari Masari Supar Mare Akar Jaga Jumara Kang Masa ini Aniko Lokana Ate Segendang Wak Hosen Epenta Anak Korpiona Wak baharile Laskar kaca laban seini tahir Bila mudah rang Kak Maseri serajaan Poci bila mari akar jeketen mantar Arwah tanyel kedo Markawi Laban Kaanan Yanto Acek meler subari Tantone pada akar jahe Sekak seini arwah tangkal dupolo Tak nama ada tengah bunga family Bila nono sekumes liar Aja su adiale pada nare matamu yang biani Bila kak seini setangkal dupolo Waktu hari Kalau banyak setangkal hati doro. katamu ya Lapindo Tak langkong pangantan kaula ngala asa kalian laki pas ni manggo Tak langkong esok ona samangkin karyo banyak go Bila kak toer kasih pada Apolong Masari Setoeri kita ada beri Korpiana Sekarang kong Mustafa sedari lapindu pangistona Bila kak sanan arwah seakar jael 2006 lekor Semerkawi 2000 petolekor cahaya purnama Bila kak sudi arwah eko cak katu wane Alengak kadi dojona panggung apa Pada sepeda motor genteng ngungku kaluaran 2006 lekor jak nago Sia Wak seini Harjo terong Pintu seini laskar kaca Apolog laban bahari tahir Ya mon Jupiter tak bisa ya Suti sehirutin serang muda Niko kak sitik eko cak pisana jaman Neko Mustafa Yanto erem nang panggung sedari lapindo wak saini angkar aja tangkel dupolo Semasari karjana tanggal 12 Yanto akar jaganiko etana mira supar Rawak Jamal semangki toh hari pun pada bedeng Rawak Sudira ben Hosen le pun pada Apolong Lutfi Bila kak miski Lutfi Jukan pada ngirim Si kak Mustafa tak Markawi abadar mengikuti Kak kakko Anan Andi niat akar jo supar Pesena Mustafa ane kandungan solor Se Andi toy
Iya Pak Willy. Manarodi sakalangkong cahaya purnama palongkuna Sakalangkong Kak sarang Mustafa. mucar. Yuk satu jo para lepeleng ngereng siap dan kau lagi asakan lagi karena Kak Binto. Nangalakan nomor 6. Sakalangkong ya. Kutel kerungan lah ya dari apa tayo? Yuk lanjut Nisa, Ila, kong langkong juga pione, toron.